Balik lagi di vlog aing, kumaha aing. Hari ini gue bakal main game dengan judul Nightlight. Cahaya malam, malam cahaya. Ya, pokoknya itulah. Ini gak tahu game tentang apa, gue nggak ngeliat reviewnya kayak gimana. Dan ayo kita coba aja. Let's start Nightlight. Start. Biasa tuh sih. Sama puppet. Bukan puppet sih, ini apa ya? Ini boneka. Showtime. Yeah. What the hell? Gua harus ngapain? Ya, loncat. Gak butuh mouse dah, ini buat apa mouse? Ini kemana? Gue jadi ceritanya kayak boneka gitu yang hidup punya orang atau apa. Loncat. Gambar apa tuh? Terus gak ada optionnya cuy. Press E. Apa nih? Oh, ini pemilik gua guys, namanya Saritem. Anjir, ditolongin. Fuck you, pemilik gua. Pantat gua ditambal lagi. Gua jatuhin, mampus tuh. Kena santet. Ya, nggak tahu harus ngapain. Gua harus kemana dah? Ini judulnya Nightlight tapi mainnya siang. Siap. Oh, gue bisa yang lain ya. Ini apa nih? Doggy. Mainan. Itu gambar apa tuh? Uji. Kaget gua. Bangke. Ada gasing. Gasing kan sih? Gue bisa main gasing guys. Ye, muter. Ye. Oh, bisa guys. Anjir, buset, salah bu. Ya. Kita harus dapetin ini guys. Apa sih? Coba naik lagi. Makin banyak orang miring. Ya gimana dah, ini buat apaan dah? Terus gua udah naik ke sini buat apa? Udah strum. Nggak bisa. Wah, coba ke kolong guys. Kita bisa ke kolong. Kok freeze? Nge-freeze guys. I hope Hannah's doing well in school. Oh, yang punya bonekanya lagi sekolah guys. Oh, ini tempat tidur gua, siap. Kecil banget. Hannah's doing well in school. Terus gimana ini Hana-nya? Hana. Oh, ini Hana mamanya guys. Ini mamanya Hana. Terus gue udah cuman gini doang. Mana naiknya? Pusing dah gue mainnya. Oh, coba kesini. Kali aja bisa dibuka. Ini gak bisa lari kan? Ini bisa buka pintunya guys. Showtime. Jeng. Halo. Ya, nama saya adalah boneka. Saya suka boneka. Jadi saya boneka. Apa? Wah, ada line cuy. Koni ya gak sih? Ini Koni ya? Oh, gue jadi harus
main ini nunggu Hana balik gitu ya. Soalnya ini kayak jadi makin sore gitu loh, mataharinya makin turun, ya enggak sih? Tadi bisa press X. Wow, Hana is so good at drawing. Keep this forever. Oh ya, Hana pinter gambar katanya guys. Bagus tadi gambarnya. Jump, holy shit, gak bisa. Tebak sini dah. Ish. Hana Montana. Ya, harus loncat guys. Ruang kutub. Ini gak jelas dah game apaan. Ya gak sih? What the fuck? 2,000 years later. Oh gini gue lari. Kalau pakai shift gue jalannya slow. Buat apa juga nih? Loh? Gue nge-teleport. Oh, gue bisa ngulang guys. Gadans. Gamenya Gadans ini. She's so talented katanya. Iya, dia gambar mulu. Kagak ada kerjaan lain apa lu gambar mulu? Oh jadi Hana sedih, neneknya meninggal. Terus gua namanya Paige and Hana went on a great adventure. Ini dia adventure-nya guys. Akhirnya kita beradventure guys, setelah berjam-jam di ruangan seperti itu guys. Apa nih? Serem dah, ini kayak game horor ya. Gambar-gambar Hana sih agak-agak serem gitu. Wanjay. Gue lihat di belakang. Oh siap, buku. Kita mau masuki buku guys. Ya di sini ada macarons, sate macarons. Wih, gue makanin krayon. Beruang makannya krayon guys. Siap. Weh, ada temen nih. Hey, push me Pages, push me. I'm gonna push. Oh ya, disuruh main ini ayunan. Fuck, creepy banget sebenernya. Gue main ini aja. Aduh. Kagak bosen apa lu push-pushanmu? Weh, ada jamur guys. Ngejamur dulu. Ini aja. Buset, gua jadi biru. Gua makan krayon biru. Gila, lucu banget. Deh. Mau kemana tuh anak? Coba gua makan ini saya. Kenapa lu? Tolol. Ih, geje dan anak. Lu makin narkoba kan? Loh, ngilang sih ya? The fuck? What the fuck? Menghilang. Jadi kuning dulu guys. Ya, aku beruang kuning. Jadi gue bisa masuk ke sini ya. Lu bisa di sini, what the fuck? Lu pesulap ya? Yay, play the song, Patches.
Song naon goblok. Creepy as hell. Ya. Hana sama Peaches main bareng. Tadi kan udah. Peaches and Hana were always together. Every night Peaches would tell Hana magical stories. And they started school, and for the first time Peaches could not follow. Although Peaches was always there for Hana when she was tired. Every night Peaches would cuddle Hana to sleep, but Peaches began to notice Hana's once pleasing dreams were going darker. Holy shit, the really games is already start. What the hell? What the hell, guys? What the hell? What the fuck? Gue deg-degan sumpah. Berasa serem-serem gitu game sih. Cewek bukan? Gelap banget anjir. Ini serem dah, sumpah ini serem banget. Can you open up the door? No. Oh, anjing. Shit, fuck man. Suara apaan tuh? No, it's too dark. I don't understand. Hannah. What the fuck, suara apa itu? Halo? What is this? What is that? What the fuck? Why everything goes dark? Can I turn it again? Itu apa itu nyala itu? Itu nyala itu apa? Bisa gak gue kesini? Gue bakal mati ya. Guys. Oh. Anjing, takut gue. Tidur. Kagak bisa nih. Ini game apaan sih? Serem sih goblok. Ada yang ngeliatin kita. Kenapa mati semua ya? Serem banget dah. Ya Allah. Leave her alone. Holy shit, ini apaan? Oh, kita keluar lagi guys. Oji. What the hell, bear? Aduh, gue terbangun di, gak tau di mana sama Hana. Bangunlah, bodoh. Jangan lari Hana. Jadi gue harus kemana?
Wow. What the hell? What the fuck? Nightlight. Gamenya bagus sekali, sangat berfaedah, sangat keren sekali, plotnya, jalan ceritanya sangat dapat banget, gila, itu berfaedah parah. Tapi buat game sependek ini, game yang gratis ini, gue download by the way, gratis ini lumayan sih, keren, grafiknya tinggal dibagusin, storyline-nya dibenerin sama dijelasin lagi objektif sebenarnya kayak gimana ya. Ya itulah, sekian dari gua dari game Nightlight. Kalau kalian suka silahkan like, comment, subscribe. Kalau kalian punya game-game rekomendasi yang indie kayak gini bisa komen di bawah. Salam vlog aing.